nangalomndeni lo walapha naloya walapha emfuleni yindlela abathanda ngakho abantu. Amen. Bengeke sisuke kwaNdebele size la uma ngabe zange silithole ithando. Manje lethando angeke silibheke libo sibhala sizoliqala kulaba ababazalayo abababelethako ukuthi ma yazala kahle akhulisa kahle. Siyabona imisebenzi yenu ebantwaneni bethu. Ukukhamba komuntu ke kunzima ngoba noma sekubudisi kangangani sinethemba lokuthi umuntu uza kuphila nofana uza kusinda isifini simphetheko. Ngitsho noma sekalimele siye sibe nethemba ukuthi ubeza kuhamba nge-crutches kodwa abe khona hlangana nathi. Ngoba lokho akhona nalokho angekho kukhona umehluko. Yeke ngentando kaZimu kuyakhamba kufike lapha sikhona. Yeke igama ebangithumela lona ekhaya ebuhlebizile okanye komthabi bathi ufese ubatshele ukuthi sithi ncancabe kwadlamini kulatshwa ukugula akulatshwa ukufa. Nange kungaba khona inyanga ke nami inyanga edlula mina ngamandla ithi izamvusa. Hayi beyangavusa umkhulu wakhe nobhogwana naye ekhabo amathuna akhona ukufa kukhamba nokuphila. Njengoba siphila siyazi ukuthi sizakukhamba. Manje ke umbuzo uthi wena mhlazana ukukhamba uzokukhamba kunjani ngezenzo nangokukhamba kwakho nangokuziphatha kwakho phakathi kwabantu. Ukhosi besandleni sibusekele busalwela i-recognition from embusweni. Wathi noma sele umbuso uvuma ngoba bawoze bathi bho bavuma sababona bafika inkosazana ikhona ikhamba nelithabo sagida lapha ezasi. Manje kubhlungu ukuthi ilanga lithi liphuma libe liyachiya kanti sizolotha nini.